Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para sucesos. Ishkay waranga yali ungushkakuna shuk punllapi mirashka. Ibarra jambi wasimanda shuk jambishka yukshirka. El mercado de visita Carahuelapi peguchipipash. Apuela mushu hatuna uku tukuy punlla paskashka kan. Ministra de Gobierno María Paula Romo villachirka ñauyauto ungushkakunamanda. Kay punllakunapi ashtawan pruebakunata ruranajun, kay chaska punllakamanga kanchis waranga yali ungushkakuna tian. Ishkay patzay iskunchunga kanchis wañushkakuna. Imbaburapi kinsachunga ishkay. Otavalupi ishkay. Kotakachipi ishkay. Shuk mirashka. Atuntakipi kimsa ishkay mirashka. Ibarrapi ishkay chunga picha. Shinallata pruebakunaka Guayaquil, Quito, Cuenca, Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública pa Laboratorio Kunapi Mikan. Ashtawan bashhatun yachana wasikuna kay llankayman kimirishka nirka. Shuk rimaypika toque de queda mana katikunamanda rimarka. Kunangaman chusku waranga runakunata multashka, patzak, kinsa patzak dólar yalita. Kaykunaka mana uyashpa llukshishkakuna kan. Waranga runakunata karcelman apashka, chusku waranga antawakunawan llukshishkakunapash. Chaypillata compañía llaktamanta rimarka. Runakuna rumpawan pukllangapak tandanajushka nirka. Chapakuna anchuchingapak kimirishka kakpimi runakuna rumiwanmi shitashka. Chaymandami shuk investigación penal pascarishka, shinami ministra de Gobierno nirka. Ibarrapi San Vicente de Paul jambina wasimanda shuga ñawllawtuwan ungushka ña jambishka yukshirka. Chaymanda jambikuna kushiyashpami pungukaman yukchirka. Kotakachipa villaykuna. Intak llaktakunata ñami fumigashka, ñangunata, hatuna ukukunata, cooperativakunata, maypi runakuna purikunapipash, GAD municipal villachirka. Shinallata apuelamanda mushu hatuna uku tukuy punlla paskashka kan. Intakpi kawsakuna ama mikuna illak sakirichun, Alex Gómez municipio zona de Inta coordinador villachirka. Kotakachipi shuk ungushkapash mirashka, Ministerio de Salud villachirka, kaywanga ishkay ungushka mitian. Otavalupa villaykuna. Otavalumanda GAD municipal yanapaykunata chaskijun 24 de mayo hatukunapash mikunawan yanapashka shinallatak mies kamaywasiwan bash llankanajunchik nirka chaywanmi mana charikunaman mikunata karangapak chayanga. Shinallatak shuk concejala María Cruz Navarro mi shuk cabina de desinfección wiñachishka mayjan kuskapi ashtawan runakuna chayan chaypi churashpa desinfectangapa. Chayuyayta katishpami ashtawan cabinas de desinfección da ruranajun. El mercado de visita chayarka Carahuelaman peguchimambash. Shinami GAD municipal llaktakunapak tarpukunawan 24 de mayo hatukunawanbash llaktan purinajun. Wasimanda ama llukshipashunchik mashikuna, wasipi sakiripashunchik, ushashpaka yanapashunchik, Quichuashun tantanajuymi kanchik, Quichuapi villachishpa, Aliwa Pazmiño mikapani, kayakaman mashikuna.